Dobrodošli, dragi prijatelji. Danas ćemo, kao što smo se dogovorili, pogledati naš predlog porodičnog putovanja, konkretno putovanja vezanog za zimovanje. Slovačka zemlja koju smo mi izabrali. Slovačka se nalazi u centralnoj Evropi. Možete ovdje vidjeti na mapi, graniči se sa Češkom, graniči se sa Ukrajinom, sa Mađarskom. Ono što je zanimljivo znati jeste da je glavni grad Bratislava, da ukupno ima oko 5 miliona stanovnika i interesantno je znati recimo da je u Drugom svjetskom ratu krenula kao nemački saveznik da bi se neposredno pred kraj pridružila saveznicima. Ono što je takođe zanimljivo vezano za njenu istoriju jeste da je bila deo Čehoslovačke, da bi se neke 1993. godine odvojila i postala samostalna država. Šta može da ponudi Slovačka? Slovačka nudi razne sadržaje, tako da možete da izaberete prirodni rezervat, planinu, pećine, možete da pogledate srednjovekovne zamke i zamkove i gradove, tu su i spa centri i ono što nas najviše interesuje skijaški centri. Oko 2 miliona turista godišnje dolaze u Slovačku. Uglavnom su to turisti koji dolaze iz Nemačke, nešto iz Češke, nekolicina iz Poljske takođe. Najčešće destinacije su planinski venac, niske i visoke Tatre, a zanimljivo je da pored skijališta na ovim lokacijama možete naći jako dobre uslove za rafting, tako da postoji nešto i za mlađe. Preko 90 spa centara je takođe dostupno u Slovačkoj i to je nešto što ne treba zaboraviti kada se planira put. Zašto otići na zimovanje konkretno u Slovačku? Veliki je tu broj opcija, imamo, kao što smo rekli, skijališta, spa centre, u slobodno vreme srednjovekovne gradove ako niste raspoloženi za stazu. Kultura je vrlo slična našoj, jezik je lako razumljiv i to su stvari koje su u svakom slučaju pozitivne za turiste koji dolaze iz Srbije. Udaljenost je sasvim prihvatljiva za vožnju kolima. Ekonomske prilike slične našim, samim tim i cene prihvatljive ili barem razumljive kada odete u neki ski centar. Odlučite se za bilo koji ski centar na visokim ili niskim Tatrama, bilo da se radi o Jasni, o Velikoj Rači ili o nekom drugom. Izaberite između velikog broja hotela, bilo onih sa 5 zvezdica ili sa 3 zvezdice, možete da izaberete pansion, možete čak i da izaberete neku planinsku kolibu i uživate malo više u samom doživljaju prirode. Demanovska dolina je ono što vam mi preporučujemo. Ski centar Jasna je mesto gde smo boravili tokom decembra ove godine i bitno je znati da je ovo jedno malo mesto sa svega 340 stanovnika, ali prepuno turista u piku sezona. Ima ukupno 20 staza, svih težina, tako da za svakoga postoji po nešto. Veliki izbor hotela baš u ovom delu i zanimljivo je da postoji dosta ski škola za sve uzraste, naročito onih namenjenih deci, budući da je ovo prilično porodična, recimo, region za porodično zimovanje. Moderni ski liftovi, mogućnost iznajmljivanja ski opreme, putevi su dobro očišćeni, dobro održavani, parking prostor uvijek dostupan i ne naplaćuje se, a ono što je zanimljivo ako ne želite skijanje ili board, imate noćno sankanje, imate cross country, klizanje i razne druge opcije. Vreme je da spakujete ski. Posle ovoga nadam se da sam vas ubedio, imam samo 2 do 5 minuta pa moram da budem kratak, ali šta je potrebno da uradite, odnosno da zapamtite. Provereno druga godina za redom, ovo je mesto gde sa svojom porodicom provodim zimske praznike, tako da ga definitivno preporučujem. Imamo samo pozitivno iskustvo i lepe uspomene. Kada odete tamo, naučite da skijete, to smo mi uradili ove godine. Zatim, probajte board, to sam ja uradio ove godine. Probajte odličan kiseli kupus i vodite računa kada budete jeli čorbu od belog luka, iako je jako ukusna. Šta još možete da uradite? Morate da probate lokalni pilsner, preporučujemo ga uz večeru, posle skijanja obično kuvano vino, i budite u Evropskoj uniji i pričajte svoj jezik tako da vas opet svi razumiju. Brzo stignite, ne morate da žurite da se vratite, vožnja kolima oko 4,5 do 5 sati, znači nije strašno, i naravno planirajte kada ćete ponovo doći. To bi u suštini bilo sve što imamo da vam kažemo i jedino na kraju možemo da vam poželimo srećan put.